Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri Ketenat Kerep Keriang Jong Kesorkar Jela, ubak bantai dor lengdo, haka arpun riu tarik unailor arajar kat kendai, ula pli pait ba ya ke First Meghalaya Tea Expo 2019, bala penlong ha umsning, badi ya ke Chai Sayog Mobile App, na ke benta kinong rep slasha ke Jela, ke balong si benta ke tong ban kentiau ya ke kam, bandang penmi bun ki slasha batung, klem da penon kam dawai. Ya gani ke program la pelong da ketenat karep karyang rengkat ke Farmers Welfare ke balalong Hati Development Center umsning bad ya gani ke jing play pat ba la baitingka bad yarap da ke North Eastern Council. Hagani ke sngi la saki langru da u member jong North Eastern Council u Professor Biman Kumar Datta u Principal Secretary jong ketenat karep karyang bad Farmers Welfare u Dr. P.S. Ahmed u Executive Director jong ke Tea Board of India ke North East Zonal Office u Sanjio Kumar u Director jong ketenat karep karyang u ba BN War bad ki Officer nalor ki nongrep slasha bala paunam ha ke Jela Meghalaya. Ki kan hon nong rep slasha ki balai shimenta ha kani gasngi ki kan tup ya ka Arsla Organic Tea Growers but ka Producers Cooperative Society Limited ka Orlong Tea IVCS Limited ka Meghalaya Tea Operationalong ka Messrs Mark Tea Processing Unit na Alukpal Bagmara ka Anderson Tea ka Nalari Tea ka Sharon Tea ka Denmark Tea but ka Mek Tea. Hagani kesngi lapun kuburam ru ya u Lemuel Harrison se imle na kisnong site sning bad ya ka kong Irelda Kriem na kisnong lumnong rim ki badai kinong rep slasha ba nengkong tam na Ribhoi District. Katenat jong rep karyang kala samru ya ki STG QR code card sya ki prangut kinong rep slasha bala pelait pait baru ya ka Tea Magazine jong Jela da u menteri katenat rep karyang uba bantai dor lengdo. Wei ba kinong rap, kinong ti, kinong po. Kisdang. Kiway pat kibot. Kabamot, kinong rap. Kiday, kinong siyam, ba kinong lap, ya kani, kajinglong, jongi kung gibril kubay mapopertay. Nakuha ko nung ipigata kalong ba, klang kinong rap ni tayo ninong lap na rin kumli. Dayang day na. Dayang ba kinong rap, bangiyo ay kabang kadi man kasmi. Ngong ipi nadu zelo nadu ko pisdang nadu sansnan pini iu so pisdang ban kait di kisla kam dei ko stop bakali ko adu kata-kata andre ngas ngau ban ai kublai kerpang ipi kum ginong rap slasha ki badon pat kam mensi mesha baki batrai sitam ngan chong ai ipi kendian ken mau ba slasha jongi dei bangi la itu tanga poste jongi baro jan kisnong Shabar jong kari Indiaru kilatip yung slasha bongi apo kastit ka jongi. Wala na long ubak hendiat. Wala ka jingrap kadang long ka quantity ka bak hendiat. Hendengi iba ka quality ka don sisya. Nga nasngaw sarang anong ipi. Bangay iba ki entrepreneur jongi kinong seng kam la jong kinong rap slasha. Kinong seng ilo jong ubran la jong ni donlut hanging la ilut Anderson Asla Urlong barok ni hanging don. Balapaw. But ngau ye pi kani kajing sedang but nangi syakmat nangi scam bangi nang la ban kentiu khamtam ban market hapo kata ke jeli kawangi ong ke international market pi ko anong kwa kung tanah ha ang gawin nga nong ipi nga kwa ka nong ipi habang ile iya kano habang ni tray ho ni tray sito boleh doon katang on kuslay kata long di bayar siya lada pitray sito bayar siya sisen dasni pinsa yo kan kai yo so jong bichinjo ba ni na yang government ni ensure ni penting na bangi ya dalang kat ni ya ipi sa shisilpat hakani ka kenti isur jingruai na ai shapi shapang ujing thumbat kerpang jingtung ubah pensyok jadu tang maserki lawan ya ujing thum ubah bang ubah penjak jing terang
jam ya di pengat pas ngau aram une umar ai bor ai pawar oh umar muka uni umar udah itu slah Slasha 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 Na Meghalaya Uba Bangha Na Meghalaya Uba Bangha Na Meghalaya Uba Bangha Hayeng lajong ne hadu kansha Nyem juya mes shipela apela ha office ne ha class Tentang shuya di time pass Hayeng kawai program ne meeting Balik dan kam ne let sightseeing Kasya di om julat Bat kujing bamban kerwat Syasau syadut nikah green tea Ya di kakum jeng kwa jongi Jeng di bayar di lekat Pampen king pen buat Ya kini jeng di lah penlong do mau ta lah penlong tak uslah Slasha 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 Na Meghalaya Uba Bangha Na Meghalaya Uba Bangha Na Meghalaya